Dobro vam jutro, dragi moj narode. Danas je subota. Ja i Mirsa smo uranili. Dobro jutro. I evo sebi našli posla. Čistimo dvorište, terasu. Znači ne znamo gdje da se okrenemo, iskreno. Došla nam je nova garnitura juče. Tako da ćemo i danas sklopiti. Smetaju nam paketi po kući. Ima ovdje kamaru posla, stvarno. Ove jastuke moramo se riješiti. Garnitura stara i sad kartoni odnovi, tu moramo sve pobacati. Bicikla složiti, oni imaju svoju poziciju na polju gdje stoje. Ove dječje stare role, mislim da ćemo im baciti, ne znam šta ćemo s njima. Ovaj ovdje haos isto srediti. Eto, vidite, garnitura je nova stigla, sad Mirsa tu sklapa polako, tako da, eto, ima se i travi pokositi, mada nam trava nešto nije baš najbolja i svake godine mučimo muku sa njom, tako da i moramo prehraniti, kako se to kaže već. I eto, tam nekad se ona oporavi. Ali kad su radili ovdje dvorište, jako loše su odradili, tanak sloj zemlje su navukli, tako da svi mi komšije ovdje mučimo muku sa travom, ali eto, nekad tamo kad se zađe dobro u proljeće, ljeto, ona baš bude lijepa i oporavi se, sad je tako. Naravno nije košena, tek je krenula kako treba, posle zime sve tu još friško. I eto, imam polako svoju baščicu malu da sredim. Tu su ove saksice u kojima ja posadim svega i svačega. One su već stare, ali mene smetaju zato što moram sve izvati u zemlju komplet, pa nasud drugu. I eto, srediti fino i posaditi sebi luk. Uzela sam luk da posadim. Tu mi je čuvarkuća. Nju uvijek imam i nekako mi je ovdje na ovom mjestu je baš najbolja. Djeca oguli ovako jedu. Meni tu baš bude drago zato što znamo da je čuvarkuća jako zdrava. Ovdje imam starog luka, iskreno ne znam ni šta je sa njim, tako da ću to počupati, naravno iskoristit ćemo. Može se napraviti salata. Može, nije njima ništa. To ću danas najvjerojatnije počistiti, jer imamo danas goste. A negdje je rođendan, ne znam, nešto da li sam pomenula, bože ne znam nešto da pričam. Uglavnom imam ja tu svega nečega da sređujem. Jedva čekam da to bude lijepo sve sređeno i da uživam. Baš volim moju terasu i volim svaki tren proveden na terasi, jer i svi koji dođu tako kažu, jer je zaista mirno i lijepo. I eto, danas sutra, bilo je hladnih dana, tako da eto, danas smo se to baš odlučili da to sređujemo, nema veze. Eto ga ljudi, ja ću vam pokazivati svaki minut ako se nešto promijeni. Mislim, kad napravimo, naravno da ćemo pokazati kako to izgleda i uređivat ćemo zajedno moju terasu. Naručila sam na Amazonu tepih za terasu, novi. Tako da će mi stići sljedeće sedmice. I to je to. Eto, neke ćemo dekoracije ubaciti, cvijeće posaditi i eto, ima svega. Moram otići do Hofera da vidim kakvog cvijeća imaju. Ja imam ruže moje ovdje. To mi je mama kupovala i donosila. Ovo je druga godina. Prošle nešto su malo skroz cvale. Mislim da će sad ove više biti. Uglavnom, cijeli red ruža okolo ograde. I to je to, dragi moji. Eto, čujemo se posle. Pozdrav, dragi moji. Danas je ponedjeljak. Ja sam bila slobodna.
i čitav dan sam čistila kuću, stan, generalku, što bi mi u Bosni rekli, i sad je nekih 5:20, ostalo mi je škupatlo i spavaču da sredim, ali ja moram otići do Deichmanna da Anidi kupim nove patike. Prije, ne znam, puno reći mjesec dana, naručila sam je nove patike Nike i to sam baš za pola broja veći, da rekao su i komfornije. Međutim, kuka da su male, iako su stvarno nove, ne znam da su taj par puta nosila. Tako da eto, ja opet sad moram ići uzeti druge patike i ako stignem da odem do Tedije ili do Kika ili tako, da vidim gdje ima dekoracija za terasu. Mirso je sklopio garnituru i na meni ostaje, kupila sam tepih, onaj s Amazona što sam poručila, on je bio premal. Tako da, eto, fulala sam neku grešku sam napravila, pa sam fulala skroz veličinom, ali nema veze, sutra ću ja to da vratim. Sutra isto imam obavezica nekih sa Nidom, radim sutra do 9 ujutru, od 6 do 9, samo 3 sata. Moram otići brzo vratiti tepih i onda sa Nidom u 12 moramo doktoru dječjem, jer u zadnje vrijeme joj krv ide na nos često. Da li ustala, da li igrala se, znači pod bilo kojim pritiskom njoj krv krene i jednostavno se bojim, tako da moram to otići da kontrolišem, iako mi dosta, i kod moje sestre je mala tako isto imala problem i dosta mi žena i kolegica mi na poslu kaže njena djeca i tako to. Opet ja volim to da provjerim, tako da sam na jedvite jade, što bi se reklo, dobila termin za sutra. Inače mi doktorica rekla 6 mjeseci da se čeka. Tako da eto, to je to za ovu sedmicu i nemam više ništa. Zato da mi sad iskoristimo ova 2 dana, jer nemam baš često priliku da imam slobodan dan, pogotovo sad kad radim od ponedjeljka do petka. Subotom ne radim, izuzev samo ako je neka kolegica bolesna pa ja moram uskočiti. Elem, nije ni bitno. Idem sad u Deichmann pa ću vas povesti sa sobom, snimat ću vam, zašto da ne. Sad smo stigli u Deichmann, skroz je loš izbor patika, a ni da je neki vidjela što sjaje, neka njihova marka. Ona je krenula u Kroksu, ljudi dragi. To je neka kopija Skechersa i su udobne one. Sigurno. Ne da vidim. Ovdje su velike tu. Ne, nisu velike. One su ti 33,5, a te su 34 i one ti odgovaraju odlično. Jesi ti udobne? Da. Sigurno? Da. Jesu mekane ili tvrde? Da. I ove su dole fine. A ni da. Evo i ovdje od Skechersa imaš isto modela. Hoćeš vidjeti? Evo me ljudi, stigli smo ja i Anida sad. Sad sam pokisla i hoću sad da vam pokažem šta sam ja. Išli smo u Deichmann, Bilu, Bipu, Penny, eto tako da smo obišle sve. Ovako, dragi moji. Bila sam u Pennyju i stvarno sam se razočarala, mi imamo ovdje blizu Penny. Kolica su tako mala i tako plitka da nisam mogla ništa natovariti i ovo sve što sam uzela to mi je padalo, da mi nije bilo ni ide, stvarno ne znam kako bi sama. Tako da eto, uzela sam ovu korpu ili torbu za kupovinu, bila je 10 eura.
kad je nama ta roba došla, ja sam gledala ovu korpu i hajde reko šta će mi, pa sam se pokajala, pa sam sad našla od nas u Peniju. Tako da, eto, to je to. Uzela sam baš dosta, može stotinek stoji u autu, za 10 eura je onako solidna cijena. Uzela sam djeci ove kao hamburgere. Znate da njih uzimam često, vidjeli ste u mojim videima. Imaju 2 pakovanja, tako da kada dođu iz škole, ako hoće nešto na brzinu da jedu, to je baš super. Ne znam kako da vas namjestim. Evo ovako. Uzela sam 2 kilograma luka. To mi treba. Uzela sam 2 kajmaka velika. Jedan sir za tost. Nikako mi nije dobra ova svjetlost ovdje nešto. Zato što je kiša i tamna. Sad tako je malo bolje. Uzela sam jedne ove sudopere, ja zovem sudopere, sad neko zove trulekse. Ovi su mi se pokazali kao najbolje. Koristila sam jednom i one tanke, znate na koje mislim. Opet sam se vratila ovima, tako da su mi one nekako najbolje. Dajem ni da molim te. 2 krastavice. Anita je uzela neke sladolede, ovako sebi i Ajni. Fini su, mirišu na žvaku, stavim tamo da se ne istopi. Actimel, Anita pije svaki dan po jedan, jer nosim u školu. Kad idem u sedmičnu nabavku kupovine, namirnica, sedmičnu nabavku namirnica, potrebno mi je uvijek više za frižidera, jer one za školu nose nego ovako, jer uvijek imam mesa, imam pune frižidera svega, ali za ovaj mali frižider tipa paštete, namaze, salame, viršle i tako to, uvijek to sedmičnom, hajde da kažem, na sedmičnom nivou nabavljam. Uzela sam 2 šlaga, jer pravim ledenu kafu, ove ledene kafe baš volimo. I ljeti, znači ja kupim čitav paket i koristimo baš puno, tako da sam uzela i sad. Uzeli smo kiri sa ukusom pice, nismo do sad probali, pa eto, Anita je to odabrala. Uzela sam jednu majonezu, jedan tost hljeb za djecu za školu, borovnice, mango, baš je velik mango, ubili. Ovo sam ubili, uzela, ne znam koliko je bio, čini mi se oko 3 eura, ali baš je velik jer mi platimo najmanji 3 eura. Mama, šta sam skontala? Jedne ove mali krastavčiće. Ovo je. Mirci, jedan crni hljeb. 2 ajrana. Ima je i ovdje jedan. Ajran volim kad nekad, pošto u zadnje vrijeme skroz slabo, gotovo pa nikako, znači ne doručkujem i to mi je slaba tačka, mislim to mi je loše, posle loše. Čitav dan jedem tek u 4, posle Ramazana, tako mi je apetit nekako opu, pa eto, hajde, daj Bože da se primijeti na meni, jel? Ali ne, ostala je kilaža ista, samo nemam apetita. I onda tako napravim pauzu na poslu u 4 i to mi bude i doručak i ručak i večera. Tako da ja nekad ajran popijem, ja volim ajran. Nekad mi stvarno dođe ono crnilo pred očima i uvijek moram imati ajran u kući. Ili posolim jogurt, ono moju kravicu. Uzela sam im 2 pice sa tunjevinom. To su nam svima nama omiljene pice. Još jedan paket hamburgera. 2 ove puten pureće salame. I njih dosta uzimam jer Mirso i djeca vole. Ja mislim Mirso, ja i Anida one obične.
Ove ribe, one su baš dobre i jako ukusne. Ako imate priliku, probajte. To su komadi ribe koja je ispohovana i unutra ima sir sa nekim travama, tako nekako, ne znam, uglavnom je jako lijepo i ukusno. Uzela sam ove bombone, minco. Ovo je nešto isto što jako volim. To su pileće pljeskavice. Kad na brzinu ne mogu stići, nije da ne mogu stići, nego potrebno mi jer Mirso mi dolazi u 12 na pauzu. Znači ovo da se podgrije i neki prilog, uz to baš je dobro i ukusno. Bilo je nekako na akciji, znači košta 4 eura paket, sad je bio na akciji, sad ne znam koliko je bilo. Uzela sam anidis soka, ima još tamo jedan paket, ali eto uzela sam još sad i ovaj. Uzela sam i chicken nuggetse, da mogu ih praviti. Šta sam još? Da, ove kez nudle, to baš volimo. I njih uzmam u peniju i nekako su mi najljepši. Tako da, eto, svako ima svoje, gdje mu odgovaraju. Meni su iz penije baš dobre. Uzela sam pileće viršle. Isto ove male mini za djecu. Uzela sam, ovaj sir je moj omiljeni sir. On košta normalno 10 eura, sad je bio na sniženju 6, tako da sam uzela u subotu jednu dozu, pa smo pojeli, pa evo opet sad drugu. Zaista je dobro i ukusno i eto, ko ima priliku da ga proba po turskim trgovinama, u peniju, ja mislim da je ubili, stvarno je predobar sir, to je najtvrdiji. Uzela sam 4 tunjevine da mogu djeci pljeskavice praviti. Jučer su tražili pljeskavice, djeca i Mirso, tako da morat ću to da napravim. Uzela sam jedan sok od naranđe, to je moj omiljeni sok. Paket ovih jogurta, paket jogurta. Budu u peniju 6 eura regularna cijena, sad je bilo 3,5, tako da 6 komada. Paket sladoleda uz ledenu kafu meni Mirsi, djeca imaju svoj sladoled. Ovo je isto tako dobro, chili nuggets i to je sa sirom, sir pohovani, ali je ljut i mnogo je ukusan, probajte, nećete se pokajati, imate i raznih vrsta. Još jedna riba. Ajni čips. Ove kao pureće suhe kobasice. Evo našao bil. A ovakve imaju svinjske, a nisu nikad bile pureće, tako da sam sad baš se iznenadila. Pozdrav, Raja. Baš su dobre. Babo, Boga mi. pozdrav. Evo tebi. Meni. Ja pojela svoje. Mama, Večera. Pa nije večera, ali... Snek. Ha? Pa To je ne. neki snek. Ma ja. Dobro nisu. Ja, boga mi, pravo su dobre. Jedna ova pureća salama. Još jedna salama i jedna ova što ne vole. mama. Anida nosi ovako ove milkshake-ove u školu. Razni sebi kupi za 3-4 dana, pa opet dokupimo kad treba. Uglavnom baš im dosta voli i tako ponese sebi u školu da pije. Nešto ti je tu globu. Ajran, ne, ako je ta tečnost ti tu, jel? Jedan mi je ajran puku. A, da nije tvoj gel za tuširanje.
Joj Bože, znala sam uvijek nešto iscuri u kesi. To je debelo vidi, jes. Uzela sam ovo za sjaj, za mašinu za suđe. Ali moram oprati da iscuri mislim, jel se sad prosuge? Stavi ovdje da se opere. Uzela sam jedan onaj Mr. Proper, ja mislim za čišćenje podova, 2 paste za zube, jedne ove maramice Anidi za školu, ona ih nosi, to je Bipa, jedan sprej za kosu, ovaj od novi je, tako su mi rekli, tako da, eto, nisam ja probala. Uzela sam ovaj i još jedan hibiskus. Bili su i oni na sneženju. Mirsi, uzela sam Axe duš, ovaj gel. I Anidi uzela sam pastu za zube, samo da operem ruke pa sam je sve od ovog duškela. A uvijek se prosti. Obradovala sam se i rotkvi, tako da idem čekam da napravim nam salatu da jedemo. Šta još? Ovo Ajna baš voli, pa ju je Anida uzela. To se zove Drahen fruhta, sad ne znam kako je, zmajevo voće, tako se zove. Tako da ona eto to voli, pa ju Anida to kupila. Eto, tamo je piće na terasi, to vam neću nositi pokazivati. I šećer na kraju, a to su patike koje je Anida sebi odabrala. Ja sam govorila da uzmem sebi Skechers, iako znam da su Skechers dosta čvršće patike, jer ona njih bukvalno nosi od samog rođenja malte, ne od kad je prohudala Skechers. Ali ne, ona je se odlučila za ove i stvarno su lagane i udobne. Rekla sam, snimala sam, stvarno nema izbora nekog, u Deichmannu razočarala sam se iskreno. Mnogo su lijepe i sjaje. Evo, ne znam koliko vidite. Deichmannova marka, Greysolova. Ja je govorila da uzme Skechers, ona kaže da su i tvrde gore. Tako da su ove baš dosta mekane i lijepe su, stvarno jesu. 34 broj, 35 probala i prevelike su ju. Eto, to bi bilo to, ljudi, što se tiče današnje kupovine. Ja idem ovo sad da složim sve, pa ćemo se mi čuti posle. Česte mi ljudi. Sad smo došle od doktorice. Ja i Anida. Pričala sam vam jučer da je moramo ići doktoru. Sve je u redu. Ona smatra da je sad zbog polena i alergija i tako svega, prvenstveno zbog polena, da joj se suše nosnice i da krvari. Sad, dala mi neke kreme, to moramo 2 puta na dan mazati. Tako da, eto, vidjet ćemo kako će teći. Rekla, ako se bude pojavilo posle te terapije, da je moramo odvesti kod doktora za uho, grlo, nos. Uglavnom, ona smatra da nije ništa opasno i da je to kod djece čisto. Eto, sad sam usput svratila i do Erstings Family, naručila sam Anidi robu. I kako idem odatle, znači Ajna me zove, kaže dobila jedinicu, ja sam se tako nasikrala, nije mi dobro bilo. Međutim, nije istina, dobila je 4 i baš me iznenadila. Ali dobro, sad da pokažemo šta smo to naručile Anidici za ovaj prijelazni period. Kad si naručila? Naručila sam prije 7 dana, čini mi se, evo tako je danas došla, ali nisam puno htjela naručivati iz razloga što
nema par dana, znači pošto ugrije, to će biti za šorceve i tako to. Ovo je samo eto za neki prelazni period za početak ovoga. Naručila sam je ovu majčicu. Ja se nadam da će moći, baš je lijepa i pamuk je. Par majici, bila je neka akcija, uglavnom moraš probati, ali mislim da će ti moći. Naručila sam joj ovu majicu. Wow, kako je lijepa boja na kameri. A takva je i uživo, stvarno predivne su. Ja volim Erstings Family najviše što ima i dosta pamučnih stvari. Šta smo još? Samo malo. Da, i ova majica. Šta još ima? I ta, jel? I ova. Skroz mi se sviđa, pravo je lijepa. Tako da ako Bog da kad bude baš ugrijalo, naručit ću i ljetni stvari. Nešto što ja osobno volim, to je ovaj pelenasti fazon, da li hlača ili košulja. Ja sam sebi danas uzela, to ću vam pokazati, u taku, neki par stvarčica. Uglavnom ovo je toliko udobno i toliko mekano, to sam je uzela dvoje, tako da baš će biti fino i za školu i za sve. Mislim da neće biti preduge, ako budu, malo ću na mašinu prošiti ispod dole. Dvoje helankice, evo ovako. Znači dvoje, jedne su sive, jedne ove sa ružicama. Baš su fine, isto pamučne. One koštaju 17,99. Znači ovo sve me je izašlo 110 eura. Ali kad uzimate znači pona osob 17,99 ove helankice. Ovo je koštalo 19,99 jedne. Sad ćemo da vidimo dalje. Majica je 10 eura. Ja mislim da je svaka majica jesu. Sve su majice po 10. Šta imamo još? Ja još jedne taj fazon tih hlača. Potpuno su iste, samo različite su boje. I baš mi se sviđaju da imaju ovako za veći osoba. Naravno da ću ja sebe odmah uzeti jer imam košulju. Davno sam uzela, prije jedno možda godinu i po, dvije, crna. Što bi rekao naš narod, peri deri, ništa je nije i uza sve se može nositi. Jako udobna i ja se nadam da će i hlače biti. I ove su znači 19,99. I to bi bilo to. Aha, ima i još ove. Jeans. Nemoj otvarati. Hoću, ti što neću. Mama. Posle ti opet se svježi. Ti još me svježa čaje. Dobro. Hlače su 22,99 € i izgledaju ovako. Na koljenima imaju cvjetiće, ne znam koliko možete vidjeti. I iza na džepu. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče Erstings Family. Hajde, ni da sad isprobaj sve. Što se tiče taka, oni uvijek imaju nekako dobrog izbora. Ja sam sebi uzela hlače. Skroz su mi nekako fura. Šire su ispod ovako, imaju ovu kao, ne znam, kao duplo potkraćene i ovako ovu, ne znam koliko se vidi. Skroz su mi lijepe, kad se obuku do članka dođu i boja im je savršena. Evo vidite. One su bile sa 30 € na 16,99. I košulja koja je fazon anidinih hlača.
Znači, ja ih zovem pelenasti materijal. To je ova bijela, imam i crnu. Uza sve, znači kad obučete na kimun majicu pa preko, apsolutno za sve, meni je top. Ona je bila 20 eura. I to je to. Ušla sam slučajno, radila sam jutros do 9 sati. Hajde, reko da uđem u tako malo da vidim šta ima. I nađem samo tu i uzela sam, čini mi se, 7 pari čarapa da dođem. Tako da čarap uvijek treba i toga nikad dosta. Tako da sam eto našla ovo i najbolje volim kad uđem sasvim slučajno i nešto nađem. Eto, dragi moji ljudi, sad od ovo da pospremim i čućemo se u nastavku videa.